Ubushamirane bwo kujya mu mitsi bwavutse mu nteko ishinga amategeko ya Panafrica iteraniye muri Afrika y'Epfo mu mujyi wa Johannesburg. Iyi nteko kuwa mbere yagombaga gutora umukuru wayo ku rwego rw'umugabane wa Afrika. Aya matora yari kuba ku cyumweru gishize arasubikwa kuko umwe mu bitabiriye imirimo y'iyi nteko bamusanzemo COVID-19. Inama yo kuwa mbere nayo yabangamiwe n'ubushamirane hagati y'ukuriye abatavuga rumwe n'ubutegetsi muri Afrika y'Epfo Julius Malema hamwe n'umwe mu baje bahagarariye igihugu cya Mali. Muri aka kaduruvayo kamaze igihe kirenga iminota 30 humvikanye abavugaga ko Mali itagomba gutora kuko yahagaritswe muri CEDEAO ECOWAS. Abandi bakavuga ko Mali itahagaritswe mu bumwe bwa Afrika. Muri video yaherekanyijwe cyane, Bwana Malema yumvikana abwira umudepite wo muri Mali ko yamwica. Nyuma yisobanura kuri iyi mvugo avuga ko yari yasagariwe. Ntabwo bizwi neza aho imirwano yavuye muri iyi nama, ariko ikinyamakuru EWN News kivuga ko bamwe mu badepite bateranye amakofi ndetse umwe yumvikana asakuza ati nyabuneka nimuhamagare polisi birihutirwa. Mu yindi video umudepite umwe agaragara atera umugeri mugenzi we, naho undi w'umugore asubiza ikofe uyu uteye umugeri, mu gihe abandi bariho bagerageza guhagarika imirwano. Mu mashusho yatangajwe kandi umugore umwe yumvikanye avuga mu Gifaransa ati turimo gusagarirwa na Afrika y'Epfo. Mbere y'inama Malema yari yabwiye igitangazamakuru cya leta ya Afrika y'Epfo SABC ko harimo kutumvikana hagati y'abadepite bava mu bihugu bivuga Igifaransa kubashyigikira kuri uriya mwanya. Inteko ya Panafrica ni nayo inteko ishinga amategeko ya Afrika. Niyo nteko inshinga amategeko y'umuryango w'ubumwe bwa Afrika AU cyangwa UA, ihuriyemo bamwe mu basanzwe ari abadepite mu bihugu byabo. Ngayo nguko rero inkuru dukisha BBC ivuga ku ntambara idasanzwe cyangwa se gushamira kudasanzwe mu inteko ishinga amategeko y'ubumwe bwa Afrika.